Yang Don itu gangster punya bos lah Don sebenarnya selalu punya bos itu berita yang dihantam mana Kristian cakap tapi kita sudah Kristian nanya Jiwan ayo ini kita istilah yang macam ayo okay lah okay so our speech how we speak must be careful हामीलाई हाम्रो बोलाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ हामी मध्ये धेरैजनाले कहिलेकाहीँ अत्यन्त कडा तरिकाले बोलाइरहेका हुन्छौँ जुन हामीले महसुस गर्दैनौँ तर के परमेश्वरले हामीले यसरी व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ हामीले आफैले प्रश्न गर्न आवश्यक छ Another thing Paul reminds Titus is that if you want to follow the Bible, you want to follow God's word, you want to follow Bacaan, another thing that we cannot do, we should not do is to slander. Slander means talking bad or false. Ibu cakap about another person. Don't fight with others in our factory plan or follow others. For example, okay, give example. Maybe depress ibu. Oh, sometimes he busy, dia ada balik sama dia. Hanya I thinking about basically. Ini ada girlfriend, dia kata pun lingkup punya orang. Oh mana? Oh masjid tanah. Tapi saya tak tahu. I just cakap, then I cakap Elani, I cakap hari. Oh di situ ada KT Sati. Mana? Oh masjid tanah. Sekarang dia mana? Oh dia sekarang ada hotel. Itu Samudra outside lah. Together KT Sati semuanya apa seks semua ada. But actually dia pergi main volleyball. Saya just simply say, ini slander. I talk bad about cakap tipu, dan no about the face. What did Bible say? Example understand right? Jadi apa dia? हामी बाइबलको मार्ग अनुसरण गर्न चाहन्छौँ परमेश्वरको वचन अनुसार अर्को कुरा के हो भने हामीले कसैको निन्दा गर्नु हुँदैन कसैको बारेमा गलत वा नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन अरूसँग झगडा गर्नु हुँदैन हाम्रा काम गर्ने ठाउँका साथीहरू परिवारका सदस्यहरू र अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि सुमधुर बोल्नुहोस् र एकअर्कासँग शान्तिपूर्वक बस्नुहोस्